ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯂꯥ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯣꯔꯤꯅꯥ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯐꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯇꯪ असम मणिपुरी कला अकादमी छात्र छात्री सिंहना खुदोल थमजरी। नमस्कार। आज के स्वाधीनता दिवस उपलक्षे আমরা একটি দেশভক্তি গীত পরিবেশন করতে যাচ্ছি। Today, that is 15th of August, on the occasion of Independence Day, the students of Assam Manipuri Kala Academy are going to present a patriotic song on this day. Thank you.